Dame i gospodo, Crnogorke i Crnogorci, pripala mi je čast da ispred nevladinog udruženja Montenegro International poželim dobrodošlicu svima vama na promociju knjige koju ćemo kasnije pomenuti, a naročita mi je čast da poželim dobrodošlicu našem gostu Bojanu Jovanoviću, koji će od nas troje zadnje uzeti riječ i pozabaviti se detaljima. Zašto je on za nas interesantan, naročito za Montenegro International? Prije svega da kažem, ja sam Danilo Brajević, do mene je iz upravnog odbora, ovo je Mirna Nikščević, gospodin Jovanović, već sam ga predstavio. Zašto je za nas interesantan? Za Montenegro International on je interesantan jer je čovjek koji se ne boji saopštiti istinu. Naročito u ovim smutnim vremenima kad ova informaciona tehnologija mijenja informacije, to je zloupotreba mijenja informacije od ujutro do uveče, pa znamo što je spinovanje, znamo što su podmećanja, znamo sva zla savremene civilizacije, u ovoj magli, mogu reći slobodno, neistina u kojoj se krećemo, i matiza, mogu slobodno reći, svjedoka jednog ovakvog čovjeka za nas predstavlja čast i obavezu. Iz knjige koja se zove Ispovest kako smo ubili Boga, jedna od najava koju sam izabrao za gospodina Jovanovića glasi ovako: istina o zločinima svetosavske ideologije unutar Srpske pravoslavne crkve treba da doprinese konačnom oslobađanju i Srpske pravoslavne crkve i Srbije i čitavog regiona od nosilaca zla koje prijeti kolektivnoj bezbjednosti i ljudskim sudbinama mnogih koji su postali žrtve ove kriminalne družine. Bojan Jovanović, kao bivši đakon Srpske pravoslavne crkve, jedan je od rijetkih pojedinaca i pojedinki koji su smogli hrabrost da u javnost iznesu istinu o zločinima ove kriminalne grupe. Danas smo ovdje da nepravdi kažemo istinu u lice. To je, mogu slobodno reći, sveta dužnost svih nas, ako mislimo da nam bude bolje. I želim vas pitati, treba li se bojati istine? I zašto se treba bojati istine? Montenegro International je tu jer se ne boji. To smo već s našim radom i dokazali, stekli smo jedno povjerenje kod ljudi i naravno nastavit ćemo sa tim. I Montenegro International se najmanje boji laži i obmana, pa ma kakvim oružjem bilo ispucava. Ipak želim vas pitati što je to što može stati ispred nas naspram istine i naše ljubavi prema Crnoj Gori. Da li postoji isto što može? Naravno da ne može. Sada ću vas upoznati, 2 puta su bila za ovo sa došadašnjim radom NVO, tu su podaci, pa razmišljam da li da vas zatrpam sa tim suvoparnim stvarima, što mislim da je nepotrebno. To ima na našem sajtu. Koliko je tu bilo tekstova, analiza, dopis za Ustavnom sudu, Agenciji za sprečavanje korupcije, Vrhovnom državnom tužilaštvu, Specijalnom državnom tužilaštvu, prijava domaće međunarodnoj javnosti, da ne dužim sad oko toga što smo sve zapostavili radeći ovo, kome smo se sve zamjerili, koje bočne udare smo trpjeli, to je već manje bitna priča, ali izabrao sam drugi put za predstavljanje Montenegro Internationala, jednostavniji, jer mi Crnogorci najviše volimo kad neko drugi lijepo kaže o nama. To nam nekako najviše prija.
I ovaj put, ako se sjećate, kad smo bili napadnuti, i to baš onako brutalno od strane vlasti, odnosno od URE, želim citirati gospodina Vukašina Perovića, koji je jedan od, slobodno mogu reći, rijetkih čovjek kojega poznajemo sa društvenih mreža, koji je stao u našu zaštitu sa riječima, sa jednim lijepim riječima koje govore i o nama, obraćajući se nekom iz vlasti. Kaže, zar stvarno misliš da su mi osobe sa imenom i prezimenom? Da su to neki ljudi koje možeš da uplašiš ili uhapsiš? Mi je ideja, dakle mi je skraćenica od Montenegro International, pokret, ljubav, patriotizam, borba i strajnost. Mi je 1000 godina Crne Gore od kneza Vladimira do danas. Mi su dinastije, slavne bitke i junaci Crne Gore. Mi je istorija iskra koja pali vječnu crnogorsku zubu. To je zavjet koji smo preuzeli od predaka, da ga održimo i predamo potomcima. Mi smo svi mi koji se borimo za slobodnu Crnu Goru. Znam da ti nešto od ovoga nije jasno, a to znači da je ovo bitka koju si unaprijed izgubio. I iskreno mislim da je tako. I još jednu sam sentenciju odebrao koju smo dobili radeći od ljudi koji rade s nama i vjeruju nam. Baš prilikom tog napada oni su sami rodili tu je zanimljivu, slobodno mogu reći sentenciju, svi smo mi. Znači, osjeća se jedno identifikovanje sa borbom koju mi radimo i drago nam je i zbog toga i naravno nećemo odustati. To neka ne sanjaju naši protivnici, naš je cilj istina i samo istina. Naš slogan je Crna Gora je naša jedina partija. To je već opšte poznato, znači jasno je zašto. Naš cilj je multietnička, multikonfesionalna, građanska Crna Gora, rođena je svojeg više od milenijuma trajanja, Crna Gora u kojoj će normalno biti ja sam Crnogorac. Da to niko ne osjeća kao uvredu. Naše sredstvo je istina. I ako ima istine u onoj makijavelističkoj cilju opravdava sredstvo, onda časnijega sredstva za časniji cilj i nema. Ipak, naš princip je u borbi i saopštavanju istine ugroženosti etničkih Crnogoraca. Dakle, mi ne želimo da prihvatimo da bilo kakvim inženjeringom nove vlasti postanemo manjina u sopstvenoj državi, pošto mi matične države, osim Crne Gore, nemamo. Te time možemo biti samo etnička grupa u toj varijanti razvoja situacije. Ukradena nam je pravda. Crnoj Gori je ukradena, Crnogorcima je ukradena pravda. Ukradena nam je istorija, od nas se sakriva istorija. Za nas period od 1916. do 1945. ne postoji, sve je prekriveno jednim velom, ne znamo zašto tajnosti, ali Montenegro International je tu da se pozabavi tim u budućnosti, tako da ćemo se, vjerujem, kad prođe u COVID mjere, mnogo češće gledati. Današnja promocija ove knjige je važan korak ka dostizanju istine i naročito je vrijedno što je naš gost, gospodin Jovanović Srbin, dakle rođeni Beograđanin, je li tako, koji dokazuje da Srbiju i Srbe treba smatrati taocima Srpske pravoslavne crkve i pridruženih satelita vlasti, a nikako ih posvećivati se. Montenegro International će i u budućnosti nastaviti s ovakvim akcijama. Mi nećemo stati da radimo. Svi mi koji stojimo pred vama u ime Montenegro International imamo poručiti, mi se neće umiriti. Časno je biti mi i časno je da sam dio tog tima. Mala digresija, želim vas poslije ove promocije pozvati u klub Biljarda. Tamo smo spremili jedan mali koktel skromni da malo prokomentarišemo ono što će ovdje biti rečeno. I na kraju želim poručiti svima koji nisu podržali ovaj projekat iz ovih ili onih razloga da smo ponosni što smo sami uspjeli to da doćeramo do kraja. I da se u buduće pridruže
ovakvim akcijama koje znače istinu. Pozivamo sve crnogorske snage da se ujedine, a Crnogorci da se organizuju. Hvala vam, sada se riječ uzeti Mirna Nikšić. Čovjek da bi živio ispravno mora biti odgovoran prema svojim spoznajama. Bojan Jovanović je čovjek koji je odgovoran prema svojim spoznajama i nadasve ispravan i uspravan čovjek. Svi znamo svu istinu sve vrijeme, ali zbog različitih uslovljenosti često biramo da lažemo i sebe i druge. Suštinski, sve što je Hrist želio od nas, bilo je da budemo istinoljubivi. Rekao je: tražite istinu i istina će vas osloboditi. Slijedeći Hristov primjer i poruku, kao neko ko je crkvi i službi Bogu posvetio svoj cijeli život, gospodin Bojan Jovanović se upustio u ni malo laku borbu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, same istine radi, a poteknut sopstvenom savješću i borbom za čistotu svoje duše u lijeglu grijeh. Iznoseći na viđelo tajne Srpske crkve, gospodin Jovanović je stavio tačku na svoju karijeru unutariste, time stavio i svoju glavu u torbu. Ali zato nije ostao dužan onima koji su izgubili glavu tako što su postali žrtve razvratnih episkopa. Zahvaljujući njegovoj ispovijesti, njegovoj dosljednosti i snazi, sačuvat ćemo od zaborava posebno tragičan slučaj mladog bogoslova Milića Blažanovića, koji je bio žrtva psihičkog i seksualnog zlostavljanja vladike Kačavende i njemu bliskih svještenika. Bura koja se digla u njegovoj dječjoj čistoj duši i smrt njegova ni do dan danas nije su došli do pravednog epiloga, slučaj nije sasvim razjašnjen, niti su odgovorni za zločin kažnjeni. Ali mnogi zločini Srpske pravoslavne crkve nikada neće biti adekvatno istraženi i kažnjeni. Zloupotrebljavajući vjekovima moć božanskog mandata, Srpska crkva stekla je privilegovan položaj u društvu i abolirala sebe ne samo za individualne zločine, već i za mora prognanih i pobijenih u raznim krvavim obračunima na ovim prostorima. I u svim obračunima ta crkva je imala ulogu, najčešće ulogu inspiratora bratoubistva. Iako u njenim redovima sigurno ima časnih i čestitih ljudi kao što je gospodin Jovanović, Srpska pravoslavna crkva je pretvorena u monstruozni konstrukt. Nepočinstvo ove crkve motivisano su djelimično prostom željom za sticanje moći, uticaja i bogatstva, ali dio ovih zločina poteknut je hazardnom mitomanijom i psihotičnim dogmatizmom. Zbog ovoga Srpska crkva dijelom funkcioniše kao mafija, a dijelom kao destruktivni kult. Upravo upošljavajući mnoge metode djelovanja mafije i kultova, Srpska crkva zadobija uticaj među narodom, akademicima, političarima, poslovnim ljudima, te na taj način sprovodi svoju pogubnu agendu. Međutim, kod također većine ljudi, uspjela je stvoriti osjećaje verzije ili bar rezervisanosti u najboljem slučaju prema pravoslavlju i hrišćanstvu uopšte. Ovo govorim iz ličnog iskustva, budući da sam veći dio života osjećala snažnu netrpeljivost prema sveštenstvu, religiji uopšte, zahvaljujući djelovanju SPC. Sve dok se nisam bliže upoznala sa praksom i svještenicima Crnogorske pravoslavne crkve, koji su me svojom plemenitošću, skromnošću i istinoljubivošću opet približili ljepoti Hristove poruke. Kao Crnogorku, posebno me boli to što se ove godine navršava 100 godina od kada je Srpska pravoslavna crkva okupirala naše hramove i svetinje, a koje i dalje uzurpira. Zbog ovoga, glas gospodina Bojana Jovanovića i njegovo svjedočanstvo o karakteru i nedjelima Srpske crkve neprocjenjiva je podrška svima nama koji se borimo za pravo i slobodu Crne Gore. Prevodom Bojanove ispovijesti koji će se ovih dana naći na američkom i europskom tržištu, Montenegro International će doprinijeti razbijanju klerofašističke propagande Srpske crkve i njenih pomagača. Pored naših dosadašnjih upozorenja, ova knjiga predstavlja posebno vrijedno svjedočanstvo o zlodjelima svetosavskih ekstremista. Da citiram i Hristove riječi iz Otkrovenja u kojima se prepoznaju uzoholjenost i grešnost Srpske crkve i njoj slični. Pa Hrist reče: pade Babilon veliki i bludnice i postade prebivalištem zloduha, jer se gnjevnim vinom blude njezina opiše narodi. S njom su bludničili svi kraljevi zemaljski, a trgovci se zemaljski obogatiše od silne raskošje njezina. Iziđite iz nje, narode moji,
da vas ne zadese zla njezina, da ne budete sudionici njenog grijeha. Koliko se razmetala sjajem i raskoši, toliko je zadajte muka i jada, jer u srcu je svome govorila, na prijestolju sjedim kao kraljica i jad me nikad zadesiti neće. Iako baš ovako izgleda naša društveno-politička realnost, dogledamo kako Srpska crkva sjedi na prijestolu crnogorskih vladara i Svetog Petra Cetinskog, zahvalni Bojanu za njegovu ispovijest i istinu, Crna Gora i mi sa njom nastavlja borbu za svoju istinu do konačne pravde, kad ćemo osloboditi Cetinski manastir i sve crnogorske svetinje. Pošle svoje desničarske organizacije da polupaju lokal, maltretiraju ljude i tako dalje. Međutim, ja nisam odustao. Mi smo održali promociju podno patrijaršije, da ne kaže da promovišemo knjigu u Bosni i Hercegovini, da za mene to plaćaju, da me plaćaju muslimani, ili da ne promovišemo u Hrvatskoj, da ne kaže sam ja pripadnik Ustaša, ali u Crnoj Gori i tako dalje. I sljedeću promociju smo napravili u Bijeljini, na mestu zločina, gde se najviše stvari izdešavalo. I ti ljudi koji sebe nazivaju velikim Srbima, na reč istine koju do sad niko nije demantovao, poslali su specijalne jedinice naoružane automatskim puškama. Ja kad sam stigao u Bijeljinu, nas su sačekali specijalci. Tim istim ljudima nije smetala pedofilija, nije smetala korupcija, nije smetala organizovana prostitucija, ništa živo, ali im je smetala knjiga, znate, koja je govorila o tim stvarima. Mi smo obavili skromno, pošto su nam otkazali Dom kulture koji je bio uredno plaćen, mi smo obavili promociju knjige u holu kulturnog centra. Na promociju je govorio advokat Duško Tomić, sekretar Dečije ambasade, dr. Dragan Radenović, naš ugledan profesor iz Beograda, koji je profesor u Rimu, Moskvi, Beču i tako dalje, i još mnogi drugi ljudi. Sljedeća promocija je bila u Zenici. Bili smo u školi gde je dete ubilo dete karate udarcem i na promociji moje knjige govorio je, sad nažalost već pokojni bosansko-hercegovački akademik Muhamed Filipović. Imao sam priliku da razgovaram sa njim i tu su bili još, da kažem, iz drugih konfesija ljudi i drugih organizacija i razgovarali smo na tu temu dečje zlostavljanja dece, pedofilije i tako dalje. I sljedeća promocija knjige je bila u Sarajevu. Tu je bila i državna tužiteljka je bila prisutna, koja je to sve slušala. I ja sam joj rekao, gospođo, ako vi ne možete protiv njih da podnesete tužbu, podnesete protiv mene. Ako sam ja klevetnik, izvedite mene na sud, pa ću ja izaći tu i ja ću reći svoje. Ako sam se nešto okrivio, neki zakon, zna se kakve su sankcije protiv mene. Znači, ja nemam nikakvih problema sa tim. Međutim, sve reakcije su izostale, pa čak i srbijanskog tužilaštva, jer vidite, mene je saslušalo srbijansko tužilaštvo po pitanju pedofilije, napravili su zapisnik i to drugo tužilaštvo mi je poslalo dopis da oni, nažalost, nisu nadležni, jer knjiga o kojoj sam ja opisivao slučaj pedofilije desilo se u Bosni i Hercegovini. Ali pritom po službenoj dužnosti nisu poslali njima dopis da me saslušaju, što je bila njihova obaveza. A isto to tužilaštvo, drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu je primilo privatnu tužbu protiv mene za klevetu za knjigu o kojoj se opisuju događaje koji su opisani u Bosni i Hercegovini. Kako to isto tužilaštvo ne može po službenoj dužnosti, kada je policija dala zapisnike i dokaze, a po privatnoj tužbi je moglo. Ja sam dobio sve oslobađajuće presude od države Srbije za klevetu i tako dalje, znači ništa se od toga nije desilo. I što se tiče tih ljudi koji će pokušati znači naš večerašnji susret da ispolitizuju, moje lično mišljenje da su to ljudi koji ne nose nikakve nove promene. To su ljudi koji su naprosto samo novi stražari nad jednim starim sistemom. I to su ljudi koji su u stvari u suštini kukavice i koji uvek sebe predstavljaju da su veći papa od pape. To su ljudi koji su se zadnjih decenija uz pomoć tog srbijanskog sistema doktorili na kilo, na znanjima kao što je ne znam koliko Josip Broz pobio Jelena, a njihove svetske afirmacije su tako što su ih prevodili malo na kineski, ruski
ili na jezike nekih afričkih ljudoždera, znate. Tako da ja lično uopšte ne postavljam pitanja šta god oni o meni kažu. Ja sam rekao ovako, vi ste mi dali pravo da pričam na ovu temu i ja ću pričati sve do onog trenutka dok vi argumentovano mene ne budete ubedili da nisam u pravu, a to se nikada neće dogoditi. Ti su ljudi mene pokušali da podmite, da mi daju novac za ćutanje, da mi ponude razne položaje i tako dalje. To je ponudila sama država meni, znači od predsjednika Tadića pa nadalje. Međutim, ja sa takvim ljudima ne mogu da budem prijatelj i neću da budem prijatelj. I ovaj naš večerašnji skup za mene, nadam se za vas, je ispisivanje jedne nove stranice istorije, gde njima lepo kažemo, prepoznali smo ono što vi radite i mi ćemo da ubrzamo vaš pad. I ono kako ja umem da kažem što zvuči malo je surovo, mi ćemo da ih uhvatimo za njihe đavolje rogove i da ih bacimo na istorijsko đubrište gde je njima suštinski i mesto. Da bi uopšte prešli na knjigu koja je ovde pred nama, ja hoću prvo da pokušam da, žao mi što na te ljude gubimo toliko vremena, mislim oni to nisu zaslužili da se čak ni toliko loše priča o njima, ja bih volio da možemo da pričamo nešto i dobro. Ali nažalost situacija je takva. Vidite ovako, mora se definisati taj specifikum Srpska pravoslavna crkva. Šta je to? Ona jeste pravoslavna crkva po svom knjiškom određenju na papiru, ali životno to je jedna nemoralna, bezbožnička, antihrišćanska organizacija koja nema nikakve veze sa onim što pokušava da se predstavi u javnosti. Nju u javnosti pokušavaju da predstave kao organizaciju ljubavi, jedinstva, Isusove žrtve i tako dalje. I upravo iz tog pogrešnog stava proističe sloboda i sigurnost iz koje kler manipuliše svojim položajem, što je veoma strašno, i što stalno pokušavaju da vam nametnu neke ideje u koje ni sami ne veruju. Sa druge strane, oni sebe predstavljaju kao predstavnici te organizacije. Oni to mogu biti samo delimično, jer crkva je zajednica vernih ljudi, a kler je samo deo te zajednice, znači nisu oni cela zajednica. I što je još najogavnije i najstrašnije, oni se predstavljaju da su njihovi životi žrtve za nas. Zamislite ti ljudi da kažu da se oni žrtvuju za nas. Ovdje su sve sami Isusi. Upravo tako, da. Sa druge strane imate vernike koji se plaše da kažu svoje negativne iskustva, jer se oni plaše tamo nekog hrišćanskog boga koji će njih da kazni ako oni pričaju o crkvi, kao da oni nisu deo te crkve. I iako vide da u toj organizaciji ništa nije u redu. I sve to skupa tim ljudima, tom kleru daje dodatni vetar u leđa i zato smo svi mi ovde gde jesmo. Znate, zarobljenici jednog kruga ljudi koji zloupotrebljava svoj položaj. Umesto da ta verska organizacija shvati realnost u kojoj živi, da shvati vreme u kojoj živi, da zatraži pomoć od drugih ljudi, da povrati poverenje svojih vernika, svoje okoline u kojoj dejstvuje, umesto da priznaju greške koje su počinili, da se izvinu svima prema kojima su zgrešili, ne. Oni se uvek kriju u okrilju propalih političkih, da kažem, opcija, koji njih jedva čekaju da bi kompenzovali raspali društveni i moralni sistem u Srbiji. I ta crkva, koja bi trebala da traži pravdu za svaku žrtvu, da li je ta žrtva crnogorska, hrvatska, bosanska, srpska, nije bitno to uopšte, po svom određenju bi ona trebala da traži pravdu za svaku žrtvu. Umesto da ceni iskrenost i inteligenciju, ne. Oni traže isključivo licemerje i slepu poslušnost. Tako da su oni celu jednu organizaciju survali u jednu negaciju samu sebe i oni su od te organizacije napravili okrečeni grob u kojoj su sahranili sve hrišćanske ideale,
obojene političkom moći. Ja već dugo godina pričam na ovu temu i mogu da vam kažem da je jako teško, izložen sam mnogim pritiscima, napadima u Srbiji. Ja sam u Srbiji, da kažem, neprijatelj, izdajnik. Ali za mene je velika čast biti izdajnik takve države i takve crkve. Mi smo Crnogorci izdajnici. I mi smo svi izdajnici, nije problem. Kada bih mogao svoj život da vratim 20 godina nazad, koliko sam svog truda uložio u sve ovo, ja bi se opet uložio ovo, ne bih žalio ni jedan dan svog života. Ni karijeru, ništa živo, ja bih ceo svoj život podredio ovim stvarima. Kako je nastala uopšte misao u ovoj knjizi? Meni je jedan gospodin, dobronamerno, to je sveštenik Srpske pravoslavne crkve, koji je, da kažem, naklonjen, istini nisu svi sveštenici loši, rekao ovako: ja pratim tvoj rad i znam kroz šta prolaziš. Međutim, ako hoćeš da dođeš do pravde, ti moraš da se obratiš mnogima. Pravda je u srcima ljudi. Kako budeš dolazio do ljudi, tako će se otvarati i organizacije i staće uz tebe. Svi to znaju, ali organizacije manipulišu sa tim stvarima, obrati se mnogima i tad će doći do rešenja tog problema. Iskreno da vam kažem, pošto sam bio već prisutan u medijima, ja nisam baš najbolje razumeo tu njegovu poruku, seo sam sve svoje beležnice i došao sam na ideju da napravim knjigu. Sa tom idejom su počeli da mi se javljaju pojedinci i organizacije iz celog sveta i da nude podršku da mi pomognu u toj mojoj borbi. U početku sam mislio da napravim jedan sveobuhvatni prikaz događaja u toj organizaciji, međutim, sa jedne strane sam imao gomilu papira, iskaza žrtava, sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji hoće da svedoče pred organima pravosuđa i policije, a koje nema ko da sasluša. Imao sam gomile analiza, policijskih zapisnika, crkvenih zapisnika i tako dalje. A sa druge strane sam imao gomilu lupetanja tog polusveta, polupismenih predstavnika te organizacije. Da sam to sve hteo da stavim u knjigu, to bi bio novi kodeks, nova đavolja Biblija koja bi bila u tomovima, znate. Znači, to ne bi bilo moguće napraviti. Onda sam morao da prionem jednom skromnijem prikazu toga svega, ali pošto je nevladina organizacija Montenegro International stala iza ovoga i pošto moja reč sad ima i pravni značaj, znači nije samo reč jednog čoveka, mi ćemo uz ovu knjigu svim ljudima dobre volje, svim organizacijama, policijskim, pravosudnim i onima koji su nadležni da se bave ovim stvarima, ponuditi kompletnu dokumentaciju da bi oni mogli da naprave pravi pristup prema toj organizaciji za ubuduće, da se vidi ko se iza tog krsta, iza te mantije krije, znate. Da to nisu nikakvi poslanici na njivi Gospodnji, znate. Tako da će svi organi koji budu dobili ovu knjigu imati priliku da pogledaju sve spise, naročito, to ćemo malo kasnije pričati što se tiče samih pravosudnih organa Crne Gore. Ova knjiga ima jednu veliku simboliku. Ja sam u ovoj organizaciji napravio dosta problema. Znam sve kakve su okolnosti oko finansijske prirode i ove zaraze, ali sam lepo zamolio da li je to moguće. Ova knjiga, kao što vidite, u crvenoj boji. Ona simbolizuje jedno novo vaskrsenje istine i kad budete malo pogledali, ova bela slova se polako prelivaju u plava, koja treba da bude boja hrišćanskog neba, koja okviruje neko zlo, razumete, sa nadom da ćemo uspeti u našem zajedničkom delu. Ova knjiga je pisana fontom 16, što nije za knjigu uobičajeno, a zašto sam na tome insistirao? Zato što je dete koje je sistematski, psihički i fizički silovano i na kraju ubijeno u manastiru Srpske pravoslavne crkve
to doživio sa svojih 16 godina. Bravo. Čudio sam se zašto je tako. Da, simbolik. Samo imamo još 3 godine. Znači, bosansko-hercegovački pravosudni organi su pod uticajem politike kao, nažalost, i u Srbiji. Samo imamo još 3 godine do zastare tog slučaja i pored svih svjedočanstava i dokaza da je dete ubijeno u manastiru, da se dokaže ta istina. Ako ne budemo uspjeli u naredne 3 godine, svjedočanstvo u njegove žrtvi će ostati samo u ovoj knjizi. A London? Da, reći vam šta je bilo sa Londonom. Također sam zamolio da se nikakve slovne, niti bilo koje druge greške ne ispravljaju. Ja sam ih ostavio namjerno. Ja sam imao prijatelje u Beogradu koji su to mogli da srede i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Ali ja sam rekao, ova knjiga je posvećena deci. A deca se igraju i deca greše. A iz greške se javlja nešto novo. Tako da sam zamolio da prvo izdanje bude bukvalno ovako kako sam ja zamislio, a posle sam rekao na vašoj slobodnoj volji da posle uradite kako hoćete, ali sam zamolio da ipak prvo izdanje bude u toj simbolici. Znam da je to bilo jako teško i treba ljudima objasniti zašto je to tako, ali naprosto, eto, to je bila neka moja želja. Ja sam bio, da kažem, neposredni svedok tih događaja u manastiru kada je to dete reklo šta je doživelo i ja sam, nažalost, čovjek koji je delove njegovog tela sahranio u manastiru. On je bio raznešen bombom. Znači, majka ga je poslala zdravog i živog u manastir Srpske pravoslavne crkve da se sprema za sveštenički poziv, a Srpska crkva ga je vratila u limenom sanduku, bez glave, ruku, nogu, mesa sa rebara. Nikada u životu nijedno svešteno lice nije došlo u tu porodicu da izjavi saučešće ili bilo šta da kaže. Nijedan policijski službenik nije došao do porodice da uzme bilo kakav iskaz. Meni je Srpska pravoslavna crkva rekla da je majka tog dečaka umrla, da je ne tražim i da je otac također čovjek koga više nema. Međutim, Dragica, koja je nažalost isto preminula prošle godine, je bila živa i njenu ispovest o njenom sinu možete pročitati u ovoj knjizi. Kada se Dragica odvažila da bude jedan od tužitelja protiv Srpske pravoslavne crkve sa svojom majkom, bakom Kosanom, koja ima preko 80 godina, oko njihove kuće su dolazili ljudi koji su im pretili da će ih silovati i da će im zapaliti kuću. Toliko o srpstvom junaštvu i herojstvu. Na 2 starice udariti pretnjama, ja sam ih pitao da li ćete da odustanete od toga, rekli su ne Bojane, idemo do kraja, šta god da nam se desi, hoćemo da se borimo za istinu. Nažalost, Dragica je umrla prošle godine, Milićeva majka. Ostala je baka Kosana sa 80 i nešto godina, koja živi sama samcijata u jednom zabačenom selu na planini Ozren, koja se izdržava tako što i dan danas pravi sadnice u tim, da kažem, baštama, prodaje i tako dalje, bez ikakve pomoći bilo koga. Čak šta više, oni su bili i okuženi od svoje sredine, razumete, odbačeni od svoje sredine. I to je problem kod svih žrtava, zato što ti, da kažem, seksualni predatori u mantijama biraju decu iz siromašnih sredina, iz porodica gde su roditelji razvedeni i iz sredina gde je sramota o tome i pričati. Onda toj deci obećaju mnoge stvari, pa im kažu potpišite neki papir, eto da mi budemo pomogli i tako dalje. I sve te, da kažem, nelegalne stvari je odobravao sinod Srpske pravoslavne crkve, kojem je u to vreme predsedavao ni manje ni više nego patrijarh Pavle, koji se stalno pozivao na onu krilaticu budimo ljudi. Iako smo Srbi. Iako smo Srbi, da. Ta isti patrijarh Pavle
7 puta sam tražio prijem kod njega, nije hteo da me primi na razgovor, iako je sve to znao. Kada me primio na kraju, kad sam ja zapretio da ću izaći u javnost i sve to ispričati, ja sam njemu rekao, vaša svetost, na mom rukopoloženju je bilo 3 episkopa i 150 sveštenika. Ako ja tada nisam dobio Božji blagoslov, više ga nikad u životu neću dobiti. Tako da meni vaš blagoslov ne treba. Ja u crkvu nisam došao radi uhleblja, nego iz ljubavi prema hrišćanstvu i ja sam došao da vam kažem istinu. Šta god da se desi, mene uopšte ne interesuje. I on me je izbacio. Znači, nije uopšte hteo to da sasluša. Nikada više nisam posegao da razgovaram sa tim čovekom, iako sam od njega primio prvi crkveni čin u Beogradskoj crkvi i jedno vreme, da kažem da sam poštovao njegov rad, ali svojim delima je on pokazao ko je i šta je. Tu imate, vidjet ćete i određene spise o njemu, koje su iz knjige gospodina Žarka Gavrilovića, sveštenika Srpske pravoslavne crkve, za koje njega niko nikad nije tužio, živo svedočanstvo o ljudima kao što su patrijarh Pavle i drugi ljudi, to ćete moći ovde da pročitate. Cilj ove knjige jeste da ljudima pokažemo da se ne radi ni o kakvoj verskoj niti prosvetnoj organizaciji, već da je to ustanova koja je karika jednog zločinačkog lanca, prst jedne zločinačke ruke, koji se prvenstveno već jako dugo obavija oko građana Srbije i polako ih guši. A onda se putem svojih filijala i tih intelektualaca u padu preliva i u druge države, jer oni deluju po principu tih spojenih sudova i prave problem svima u regionu. Crkva je, kako bih to rekao, mentor jedne strašne ideologije, u čije ime su Miloševićeve horde napravile strašne zločine na području bivše Jugoslavije. Oni su posle bili produženi ruka takozvane demokratske vlasti, koja je na najgori mogući način izigrala građane Srbije i predala nas u naprednjački obor tim, da kažem, sirovinama bez ideala i beogradskim uličarima. I reč te crkve koja je upućena i Srbima i svima drugima ne sme da se zaboravi, jer po toj reči njima mora da se sudi i svi prema toj reči moramo da se odredimo prema njima. Na tu njihovu reč jedan običan Srbin, građanin Srbije, domaćin, otac je uzeo pušku i otišao da ruši Vukovar. Otišao je da vrši opsadu Sarajeva. Otišao je da ubija u Srebrenici, misleći da to radi sa Božjim blagoslovom. A kada smo doživeli najveći pad i najveći poraz u našoj istoriji u 20. veku, svi ti njihovi ideolozi su prošli nekažnjeno. Sve te vladike i njihovi popovi koji su dizali te bune su otišli i ostavili svoj narod, preselili se u parohijske domove, u već pripremljene stanove, kuće po Srbiji i u inostranstvu, a svi znate kako su ljudi na tim prostorima prošli. Nažalost, velika mladost je sahranjena, porodice su uništene skroz, kuće, sela i gradovi su razrušeni, a oni nikada nisu doživjeli zbog toga nikakvu kaznu. I što je najgore, oni su uspeli, naročito u Srbiji, ali vidim da to nije samo u Srbiji, da ubede građane da je ta strahota koju smo mi proživjeli Božji blagoslov i ogled naše posebne pravednosti. Ja sam u to vreme, kad se to sve dešavalo, da kažem, imao priliku da vidim neke stvari koje su došle sa ratišta i ako oni mogu da kažu
da su taj rasapljena tela tih mladih ljudi koji su uzalud ginuli, blagoslov i ogled naše posebne pravednosti, da su njihove za vijeke vjekov uništene porodice Božji blagoslov, onda i sa njima nije nešto normalno i sa ljudima koji to veruju zaista nešto nije normalno. To je moje lično mišljenje. I ono što hoću još da kažem jeste da oni danas ne miruju, znate. Oni danas smišljaju nove podele, nove ratove, isključivo radi svog ličnog interesa i veoma često je njihova takozvana evanđelska reč koju podnekad i odmucaju opletena zmijom. Znači, retko kada je iskrena i upućena na pravi način. Po meni lično reč te ustanove koju oni nazivaju crkvom, a ona to zaista i nije, je jedan vihor pokrštavanja petokrake u Srbiji, vihor koji sa sobom donosi svu prljavštinu i svo đubre, a koji za sebe ostavlja pustoš. I ti ljudi, za koje ja slobodno mogu da kažem da su najobičniji zlikovci, ja iza svoje reči stojim, što sam i ovde napisao, nikada nisu mogli da sednu i da rasprave i da reše određene stvari kao što je pedofilija i druge kriminalne radnje koje se tu dešavaju u okviru te organizacije, ali su uvek bili spremni za rat, ali da ratuju sa tuđim životima, naravno ne sa svojim životima. I iskreno da vam kažem, plašim se kad pomislim kakvo zlikovačko srce kuca ispod ovakvih crnih riza, na koje bi mogli da im pozavide i najžešći momci i kriminalci. To je, znači, moje lično mišljenje. Nažalost, oni imaju pomoć i drugih organizacija u Srbiji, desničarskih i ovakvih i onakvih, koji to isključivo rade zbog ličnog profita i novca, ne zbog nekog ubeđenja. I to je, nažalost, onaj, da kažem, jedan pakt koji sada trenutno vlada u Srbiji. I ono što mogu da kažem jeste da u Srbiji, ako nešto kažete ili želite da razmišljate svojom glavom, odmah vas proglase fašistom, a onda dolaze antifašisti. I vi onda dobijete izbor. Ili da se iselite iz svoje zemlje, ili dolazi lokalni šerif dobro napijen u nekom vinskom podrumu da šutne konja, a da se vi dobro zaljuljate. I čiča miča i gotova priča. To vam je sada srpska priča, da znate. I ljudi koji se, građani Crne Gore, koji se u Crnoj Gori osjećaju kao Srbi, oni su zavedeni srpskom propagandom, znate. Mislim da se Crna Gora nije u trenutku snašla da se tome odupre, toj srpskoj propagandi, i nažalost ti ljudi su poklonili svoje poverenje ljudima koji neće, naravno, moći da odbrane nikakav njihov interes. Jel vidite ovako, ti ljudi o kojima mi večeras pričamo, a sa kojima sam ja uvek mogu da se suočim bez ikakvih problema, mi smo i privatno i zajedno tražili prijemi kod patrijarha Irineja i tako dalje. Do takvih prijema nikada nije došlo, znači apsolutno nikada, ali prijem su uvek imali oni koji su bili sa druge strane zakona. I sad vidite ovako, ti ljudi su uvek pokušali sa nekim mini ratovima, i fizičkim i drugim, da stvore tu neku famoznu veliku Srbiju, da ujedine te neke Srbe, i to su projekti koji su u suštini skroz propali. U većini slučajeva od tog oscila 4 S, samo sloga Srbina spašava, ostalo je samo strah Srbina spašava, znate. Oni su aterirali u beogradski pašaluk i odatle se bijući u grudi, šta pričaju? Oni pričaju samo na kolenima
kada trebaju da izmole nešto za sebe, da bi u miru mogli da hrču svoju izbornu muku, znate. Tako od tog njihovog herojstva nema apsolutno ništa, to su mumije jedne, da može da padne meteor, oni se apsolutno nikada ne bi ni pomerili. Ta cela priča koju oni pokušavaju da naprave je jedna mitska priča o stvaranju jedne, da kažem, države koje su stvorili naši preci, ali zna se šta je država. Država je pravosudni sistem koji štiti pojedinca. Država je sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda da možete da radite, da se školujete. I za te priče o toj njihovoj nekoj državi se krije njihova namera da se takva država nikada ne uspostavi. Znate. Znači, to je njihov krajnji cilj. Oni u stvari mrze Srbiju, oni Srbiju uopšte i ne vole. Znači, njihov krajnji cilj da se to ne desi. Zato što su oni tu državu personalizovali samo za sebe i od sebe su napravili neke kvazi mučenike koji, eto, sad bi oni uradili sve za Srbe, samo da im nije Crnogoraca ili da im sutra nije Hrvata ili preko sutra muslimana i onda narod koji nema mogućnost da se kreće, Srbi su veoma siromašni, kod nas je kretanje među gradovima veliki napor, oni dan danas, većina ljudi misle ako ode u Zagreb da će neko da ih zakolje ili ako dođe u Podgoricu da će neko da im razbije auto, znate. Ja sam došao, više puta sam dolazio ovde sa BG tablama kao i sada, nikad se ništa nije desilo, slobodno se krećem, nikakvog obezbeđenja, idem normalno, pričam srpskim, beogradskim naglaskom i do sada, evo te danas sam koliko puta prošao kroz Podgoricu i nisam imao nikakvih problema. I ja se ne plašim, svako ako ima nešto da mi kaže, slobodno neka dođe i neka mi kaže to u oči, što se mene lično tiče, ja nemam problema da odgovorim na bilo koje pitanje. I sve ovo čemu mi pričamo, narode uvodi u jednu veliku psihozu, da žive između tog nekog projekta Velike Srbije i nekog tamo kao nacionalizma i mi smo se pretvorili u jedno jako bolesno društvo i vidite ovako, dok u jednoj savremenoj Evropi u petak popodne deca sednu u avion i odu na more i u nedjelju se vrate da se spreme za studije, za to vreme Srpčići sede u oblaku tamjana i pričaju čiji su bili Ćirilo i Metodije. Znate. Mislim, to je jedna potpuna katastrofa i njima odgovara da ljudi budu što manje informisani i što manje obrazovani da bi mogli sa ljudima da manipulišu. To je njihova suština njihovog delovanja. I ja uvek kažem, ako je taj Bog, koga mi nazivamo stvoriteljem sveta, alfa i omega svega, biće, ali već kako da ga nazovem, koje ostvaruje kontakt sa ljudima preko tih ljudi, onda ja više u tog Boga ne verujem, znate. Znači, ja ne mogu da verujem da sa tim polusvetom, sa tim bradatim spodobama, on može da ima neki kontakt i da nam preko njih šalje neki blagoslov. Ne znači da se oni nikada ne mogu pokajati i krenuti pravim putem. I oni imaju mogućnost da zatraže pomoć i drugih verskih organizacija, kao što je Rimokatolička crkva ili druge pravoslavne crkve, da im pomognu da se revitalizuju i vrate na put hrišćanstva, znači na putu o kome oni stalno pričaju, a na kome i nisu. Ali do toga u skorije vreme, nažalost, neće doći. Nažalost, u Srbiji vlada jedna politička elita koja je ponosna na to da uništava, kako bih rekao, društvo i oni to smatraju svojom patriotskom dužnošću. I onda narod koji se nalazi u veoma teškoj situaciji, koji nema nikakvu pravnu sigurnost, najčešće traži da ode iz svoje otadžbine i svoje zemlje. Znate. I ti ljudi dan danas ne miruju, oni non stop smišljaju kako da se oslobode još nekoliko hiljada Srba i oni mirne glave sa našim parama, a i sa vašim,
smišljaju nove klanice. Kad kažem klanice, ne mislim bukvalno na fizičke klanice, nego mislim na duhovne i intelektualne klanice, razumete, koji želi da vam nametnu svoju volju. Ova knjiga treba da posluži kao jedan od putokaza, ne jedini putokaz, nego kao jedan od putokaza da nešto nije u redu i da u društvu nešto treba menjati. Vi nemate u Crnoj Gori problem sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To je verska organizacija. Vi imate sa grupacijom ljudi koja je u sistemu i to su ljudi koji traže uvek princip iznad i negiraju posebno svakoga. Oni negiraju vaš jezik i vašu naciju i vašu veru. Znate, i sa njima ništa ne možete da se dogovorite osim onoga što oni hoće. Jer oni su školovani da vode profiterske ratove i oni su školovani da žive patriotski samo kada mogu da izvuku neku korist. Tako da vi imate veoma težak zadatak u ovom trenutku. Ne da više vodite u svojoj otadžbini odbrambene ratove, nego da povedete oslobodilački rat, argumentovano, sa ljudima koji su za to školovani i da stvorite jednu državu u kojoj ćete imati potpunu slobodu koju vam niko neće nametati. Ja kao pripadnik pravoslavne veroispovesti idem redovno u Rimokatoličku crkvu i to ne smatram ništa loše. I nametanje nekom bilo kakve volje, to se zove diktatura, znate. I verska diktatura nije dobra. Ako vi nemate pravo da idete u svoju crkvu koju želite, da imate svoje obrade, svoje sveštenike, onda je to ravno logoru. I ja kao čovek koji od Boga dobio razum, moram da poštujem svačije opredeljenje i svačiju volju kako odluči gde će ići. Ako želim da vi dođete u moju crkvu, ja to moram da uradim svojim životnim primerom, a ne da kažem da je ovaj sveštenik loš. Ja moram da pokažem da sam ja dobar, pa ćete vi doći i ovamo i onamo. Ja, na primjer, kada odem u Hrvatsku, normalno mi je da odem u Zagrebu katedralu i da se poklonim senima Alojzija Stepinca. Zašto? To je osjećanje jednog naroda. Ja nemam pravo kao Srbin da zadirem u njihove odluke, znate. To je njihovo opredeljenje. Kao što oni nemaju pravo da zadiru u neke moje odluke. Kada odete u Grčku, takođe idete u Grčku crkvu i poklanjate se njihovim svetiteljima koje zajedno i slavimo kao pravoslavci, ali to je potpuno jedna druga organizacija. Zašto svi narodi? Zato svi narodi moraju imati slobodnu volju da odluče u koju će versku organizaciju ići. Ja sam ovde došao ne samo zbog promocije knjige, zahvaljujem se nevladinoj organizaciji Montenegro International. Ja sam došao sa jednim velikim zadatkom. Ja sam prošle godine bio na sastanku kod specijalnog tužioca gospodina Katnića. To je bilo pred početak ove korone. To je malo usporilo. Ja znam da su se izdešavale razne političke stvari u međuvremenu. Ja znam da svi na neki način trpe pritiske, ali ovom prilikom pozivam gospodina Katnića da me pozove na razgovor koji trebamo da obavimo i ja ću njemu da priložim dokaze o ljudima koji se ovde godinama i decenijama smatraju kao časni, pošteni ljudi, a to nikada nisu bili. Amfilohiju sada više ne možemo da sudimo jer je umro, ali moramo javnosti pokazati ko je taj čovek bio i da je on decenijski znao za podvođenje dece u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u Crnoj Gori. On je to znao još dok je bio banatski vladika. I tačno postoje imena sveštenika koji su to radili i čoveka nad kojim je to pokušano da se uradi, koji je dao pismenu izjavu, znači sve to postoji
ja ću dati gospodinu Katniću i svim drugim policijskim i pravosudnim organima i organizacijama u Crnoj Gori da možete da se postavite na pravi način i da ispravite istorijske greške koje su ovde počinjene. Što se tiče gospodina Joanikija, ja njega ne smatram vladikom, to je čovek koji ne zaslužuje i da ima malo morala i malo obraza, on bi sam trebao da ode iz Crne Gore. To je čovek koji je bio zadužen za vođenje istrage o pedofiliji 2011. 12. 13. 14. godine u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, po slučajima koji su se desili u Cetinskom manastiru, koje oni smatraju za svoj, po slučajima koji su se desili u manastiru Dajbabe i u drugim mestima u Crnoj Gori, i taj zapisnik koji samo ja imam, svi su ostali zapisnici uništeni, on je lično napisao svojom rukom i potpisao. Njegova dužnost je bila, kao građanina Crne Gore, na stranu sveštenika, da dođe u policijsku stanicu, da to prijavi, da da iskaze dece i da se pokrenu postupci protiv ljudi koji su to decenijski znali da se to ovde događa. Tako da, ako vam se desi da dozvolite da na budućem saboru taj čovjek bude proglašen za mitropolita u Crnoj Gori, to bi stvarno bila jedna velika katastrofa za sve vas. 23. maja počinje sabor Srpske pravoslavne crkve i ja sada molim vaše pravosudne i policijske organe da do tada obavimo razgovor, da im priložim dokumentaciju, da protiv tog čoveka mogu da pokrenu krivične prijave i da konačno dobije što zaslužuje. Što se tiče, ja sam odmah rekao na samom početku, ja se politikom ne bavim, mene politika ne interesuje, ja sa političarima nemam nikakve kontakte u tom smislu, ali ovom prilikom moram da pošaljem i poruku vašem premijeru gospodinu Krivokapić, izvinjavam se. Ako gospodin Krivokapić potpiše taj temeljni dokument sa tom famoznom organizacijom, on će potpisati temeljnu prevaru. Jer na čelu Srpske pravoslavne crkve je čovek koji je formalno izabran za patrijarha, ali će on uskoro biti bivši patrijarh Srpske pravoslavne crkve, jer ćemo ih suočiti sa stvarima koje sam ja dobio iz te ustanove. On bi trebao da podnese ostavku, ako iz ničeg drugog, bar iz moralnih razloga. Tako, ako Crna Gora potpiše dokument sa tom organizacijom, to je kao da ste potpisali dokument sa sicilijanskom mafijom. Sicilijanska mafija pomaže, Caritas pomaže. Da li za to može dobiti oprost grehova? Ne može. Nevladina organizacija Montenegro International će se potruditi da u što skorijem roku dam iskaz pred Evropskim parlamentom i da zamolimo da Evropski parlament i druge organizacije budu posrednici pred Srpskim sudom, da me Srpski sud sasluša i da se pohapse episkopi Srpske pravoslavne crkve, koji su sada najglasniji sa pričom o srpstvu, patriotizmu i tako dalje, tako da su srpskog patrijarha izabrali budući osuđenici, ljudi koji su počinili veliko krivično delo, i za to postoji pisani podatak, tako šta god da bi vi sad potpisali sa tom organizacijom, vi ste potpisali sa mafijom. I gospodin Krivokapić treba da to sve stopira i kad se sve to bude završilo u nekom doglednom periodu i kad se ta organizacija u ovom trenutku bude reformisala, a to će sigurno proći dosta godina, onda možda treba razgovarati o nekim budućim statusima i tako dalje. Znači, njima se sada žuri iz razloga koji će također izneti gospodinu Katniću, ako ima uvid, a koje nemaju nikakve veze ni sa svetinjama, ni sa verom, ni sa bilo čim drugim, nego sa sasvim drugim stvarima koje oni pokušavaju malverzacijama ovdje da izvedu u Crnoj Gori.
To ćemo reći gospodinu Katniću i direktoru policije i drugim ljudima, a poslije će naravno na nekoj konferenciji Bojane, za samo štampu. moram jednu digresiju. Ja slušam Bojana i sluša ga i Danilo. Po prvi put. Mi smo Bojana sreli prije sat vremena kad smo, odnosno ja i Bojan smo došli zajedno Bojan i ja iz Podgorice i Danila smo upoznali ovdje na Cetini. Znači, slušam ovu priču po prvi put kao i vi. Oko knjige je bila naravno saradnja, objavljivanje, ali ovo prvi put, dakle, slušam i sigurna sam, ono što si rekao na početku, bit će da se ispolitizuje maksimalno, ali izvolite. Mi Izvolite, idemo istinom ja, pa do kraja. Jest. Tako je. Nemamo Pa, ništa istinom do protiv. kraja. Jeste. Ovo je jedna Ja istina. moram da kažem, molim te, Sretko, ja da. moram da kažem da sam ja ovu priču, Čuli smo. sličnu priču sam slušao već na raznim medijima i ja sam se jednostavno divio. Hrabrosti. čovjeku. Jeste. Divio sam se hrabrosti jednoga čovjeka Tako je. koji usred tog osinjaka ili zvjerinjaka Tako je. može da izgovori to što izgovara i da ne trepne. Da. I da ne trepne, da ima hrabrosti, Da. da sve to izgovori. Bio sam u kontaktu sa Svetlanom Broz koja je svojevremeno u Bijeljini napravila protest kada je kroz vrata blindirana po nalogu Kačavende ubijen profesor. Ubijen kroz blindirana vrata. Da bi na kraju pronašao Kačavenda nekog tipa koji nije čak ni pravoslavac nego musliman, da kaže kako je on bio zaljubljen u ćerku toga profesora, što je apsolutna laž, i da je njen otac, taj profesor ubijeni, zabranjivao njihovu vezu, zato što je on druge vjere, a u stvari je on bio jednostavno aktivista, protivnik, dobri ljudi u vremenu zla, jeli? Da. Dobri ljudi u vremenu zla i ove priče, znači, mene interesuje samo da li se, pošto mi ovdje ipak imamo procurene neke informacije, da li se dijelovi tog dječaka, dijelovi njegovog tijela nalaze u dvoru kod Kačavende po Krajini. Vidite ovako, delovi tela Milića Blažanovića su sahranjeni pored hrama u manastiru Papraći. Za to postoji pisani podatak koji nema veze sa mnom. Znate, to je prepiska drugih dvoje ljudi, gdje je tačno mjesto gdje su delovi tog tela sahranjeni. I to je znala i majka ubijenog djeteta koja je također to potvrdila. Ja sam, nažalost, kad sam izašao u javnost 2011. godine, neke podatke izneo i nesmotreno. Zašto? Jer sam ja tada mislio da će, kada je sve to izašlo u javnost, crkva i država da stanu na stranu žrtava i da ih uzmu u njihovo krilo. Međutim, oni su se obrušili svim snagama na decu i na njihove porodice, da ih prikažu da su to izdajnici i strani plaćenici koji napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu. I onda su oni krenuli u sklanjanje svih mogućih dokaza. Naprimjer, iz suda u Vlasenici su nestali svi zapisnici. Pa su se vadili kao to je uništeno posle određenog niza godina. Pa ja kažem, kako je moglo da bude uništeno kad sam ja iz Sarajeva dobio ovaj papir? Oni gledaju, pa su onda našli negdje u arhivi kao slučajno bilo sklonjeno. To je samo jedan od primjera. Da li su oni tada uzeli da prekopaju sve živo da bi to našli, to vam ja sada ne mogu reći, ali iz svih stvari se vidi kakav se zločin tu desio. Znate, ja sam, nažalost, to dete, mislim, na sreću sam ga poznavao, ali na sreću sam bio očevidac svih tih događaja i to je njegove tragedije. Sad vam moram reći, ja sad ne znam da li smo prošli neko vreme boravka ovde, da li će to biti neki problem. Vidite ovako, moram... Sam čeka nas televiziji kod mene u klub, samo na tome. Izvinjavam se, da. Problem je jedini što je zaista. Ja sam s pauzama slušao vaše gostovanje u Bujici, pa što znam i tako dalje, s pauzama. Jer nisam mogao da podnesem tu količinu toliku količinu zvjerstva
Da. zvjerstva, tu Da. toliku količinu užasa. Da. Znači, morao sam da pravim pauze, na isti način kao kad sam čitao knjigu koja je štampana u Beogradu o Petrovićima u kome nazivaju svetog Petra Cetinskog krvavim, beznosnim mitronosem, da bi ga danas slavili. Da. Znači, Da. s pauzama sam morao Profesor, to da čitam. izvinjavam se. Čeka nas druga televizija, ako možemo Bojana Evo, samo još ovo da vam kažem, ovaj detalj koji morate da znate. Zbog televizije, Ok, ne. slažem Mi se. bi pričali, ja bih ostaja... Ma ne, ovo su stvari životne. Ovo morate da životne znate. stvari Da. koje se moraju. Ja dočekam to u Londonu što ste najavili, da vidimo, neutralni Sad ću vam reći ovako. Oni su se proglasili nenadležnim u Londonu. Ne. I to ću reći, nije tako bilo, ne. Vidite ovako. 2012. godine meni su ponudili dokazni materijal sveštenici Srpske pravoslavne crkve o pedofiliji. To je bio snimak vladike sa maloletnim licem. I za taj snimak su mi tražili 100.000 eura. Ja sam to prijavio policiji i taj sveštenik je uhapšen. Vidjet ćete zapisnik u knjizi. Oni su sve priznali. Znači, nije bilo nikakvog problema i oni su... Laptop i sve. Sve, da. I oni su trebali da svedoče pred sudom o cijeloj pedofilskoj mreži u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je bilo za vreme sadašnje vlade Aleksandra Vučića, odnosno njegove vladavine u Srbiji. Možda je bila druga postavka vlade, ali za vreme vlade SNS. Istog dana je taj čovek pušten iz zatvora, iako je priznao bez ikakve, ja sam bio svedok, nikoga ništa nije ni maltretirao, on je uhapšen u svešteničkoj mantiji prilikom primopredaje. I taj sveštenik, koji je bio jedan od glavnih svodnika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, je 8 godina bio sveštenik u Crnoj Gori. Vam je ovde krštavao decu, pričešćivao i Tako verovatno obično pobjegnu, podvodio. Čovek koji je naučio da živi na visokoj nozi, razumete, a oni su zato imali odličnu apanažu, njega je Joannikije spaso i 8 godina je bio ovde. I ja sam to rekao gospodinu Katniću, međutim u toku tih litija on je uhapšen i protiran je iz Crne Gore. 8 godina je njega Joannikije štiti ovde u Crnoj Gori. Pa, da li nešto još trebamo da pričamo o tome? Od tamo, Da li on čist? Trebamo još pobjegnu nešto, kod nas. da. Bojana, dakle će. Evo vi recite. Iz ove knjige, naše, jel? Sretan Vojović, molim, mogu li ja da imam čast da ti poznam? Ovo je čovjek od kojeg najviše možeš da se znaš, dolazi svega. Da. I nauči. On je obnovitelj. Da. I učinio je protođakona. Da sam, trebala sam po imenici, morala sam obrašati. Ne, odlično si govorio. Kako ti, ja sam nije, mi se viđala trajno. Smjelosti i nadam se da ste ovo što ste pričali obezbedili u vidu dokaza ako vam se što desi, da ne bude da ostane samo s vama da pođe. Imate azil u Jer se bojim za vas. A ovdje ima, da. A ja, da. Ovaj, Pa nas i za sebe. Boris, ja sam htjela da govorim, htjela sam samo